Fransi dak na litung adapten atumi pen kesong Fransi na litung media tung kaji maka Fransi na litung nili tum kemang nili tum statement nili tum feelings na litung platform long akan platform long apa le pidun platform na litung ko pilo Lapen non na litung pan isi true na litung platform true pen na litung pan isi Tuning rikang tumbang la pulo. We like to appeal all the tamne dak karbiang long lapen dak karbiang long rat lapen best karbiang long rat tu panili tum isi ke appeal kang tumbang ya. Please maintain peace and order. Isi aja kana tim long panili tum isi information long long aja aja kumane pana petiksan oh ya kumane lapen ini tum information long. Lasi nang litu pana tuning rikang tung tamne ili tum jong si kumane pana patiksa kumane pan kiteng getok kumane pan ini belotang te ilitum lake kecesong ki haji gali ilitum kecesong ma ilitum remrong la sinang litu pan tame non ilitum nang litu pan na chuning ni ilitum karbilo chole song central committee hol kali to ala chuning ri ban tu maga cesong nang democratically cesong nang tame peace and tame order ba ilitum paduna kumane pan patisong patiksa sepin be ilitum cesong na ilitum right ilitum fight na ilitum justice patisong na dapat sinang litu pan chuning ri lapen atumi along pen jenglok pinian talo tamne HSLC and HSSLC tumpan kumane tum activist tum kumane pakai ke tum kumane gari lok bel ba hem kong lok pen pasuntuk pe sia keng padam lapen kumane tum ke tamre kapasik sak dum lason ta dokop sin nili tum arjulong la siala bang nili tum nim duglo lason me claim nang ne because those students are the future are our future. Those students are our future. Kami alang litum si, kuna pinili ko pan nang cesong pi ko ilito pan nang karbiang long pan nung minang wafi ko lasi. Students tumat, especially like exam do tumat ke pasiksak dunri, na tuning rilo nang litum pan. Lape atema lan alang litum tamne ke job pan oni bang ani karena usi di psychological fear pudang dokok ji. Bang exam pan kalau ni ka prepare alang litum pan tamne ilitum pasiksak dun si psychological fear dong si binum pasana de latum exam ta peer connected jadi la final itu anak chuning ril la pen in final itu pan kapacini kang tumbang la pulo we have received a formal invitation letter from the principal secretary of Karbiang Autonomous Council that 20 year ni bangke nili tumban official discussion pan hang konelo la si sorni pen nili tum chitong dunik mo la pen la so kachitong long jongsi we will jongsi tamne ang take me mate positive response ba positive constructive tamle future pan ilitum kemang la ta point hini ateng pat patunte pelotang te the fight will continue we will continue and non kan make chesong kang tang double triple chesong pola la si don tum I repeat again chesong lonang democratically le chesong polonang on si tame ilitum bahan pasiksak sepin penle oila बैठा है स्पीकर silent dim no ante sir no la kangkir mana ba penata la son tot si ingkir to jima nilitum hitsi kangkir bukan nilitum ingkir long le la ke rat tum si tupak la pen KSA ke rat long situ rat na sentiment hello nilitum sentiment lo kasi nilitum ke rat kupima gen halalong si nilitum dar jabuti anti election Jadi principal secretary and board ano si Mai so 20 years si Mai still continue si Mai si Mai nang protest na pali because you know them ari go ba this is the way they used to I cannot what to say tamnya rara hong kai long aja kamu ni no da nang itu da chini bu alo tina karbi da ilitum non this is tamnya system academy itu ilitum vero ni system no vero to be honest thank you anti election padoji kulong ti MP aprang si padunang jima MP aphi la padunai अच्छा थे दी तमे सिस्टम हो जो हमु है दी और पब्लिकली नीजे नो दाती दी प्रोसीड्यूर हम खा है खाली पुलो तंगे लगे बांग खाइ तुम इली तो असंसन देखो लासे अच्छा हमु ना नीजे नो दाको ला इली तो एक्टिविटीज पे जिनाल ultimately hodak mailong hala pace parai kupima hala bang depend positive pulo ke okay we will restrain but negative pulo ke will continue the fight and non ke sit in demonstration chona ana chona
next step will be very like itu lahan sesuai deng lah kan tuh ya deng simpul apa sini lor sini. Long live!